जोजलपा सोक्मी पासमी जिगु तो चैनल नवीन साके पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह जोजलपा जी तेजसमान शाक्य जी छम धातु मूर्तिकार नापो काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत ब्याचलर अफ क्राफ्ट एन्ड डिजाइन प्रोग्राम फोकल पर्सन नापो लेक्चरर नख अहिले नापो ठो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत कला संस्कृति पर्यटन प्रवर्धन समिति सहसंयोजक नख अहिले ठुगु 3 दिने हस्तकला तथा पर्यटन प्रवर्धन मेला 2080 झोले ठो अर्निको मूर्ति युचाइनी जीवन्त प्रदर्शन या खेले जी नेतृत्वदायी भूमिका याना चुनु न ख अर्निको धाइम तस्को प्रख्यातम कलाकार ख वो कलाकार जको मक्की वो वास्तुकार न ख मलाई वेक के छौ बहुआयामिक क्षमता जुम 13औं शताब्दीमा कलाकार गुम चाहिँ चित्रकला लिन उगलिए पोख्त ख धातुकला लिन उतिए पोख्त सा वास्तुकला ल नाकाम वा वेक यो चाहिँ उदाहरण रूपे चीन चाहिँ बेजिङे गु श्वेत स्तूपर गा चाहिँ दु ख वेक न चाहिँ डिजाइन न वेक यो निर्देशन चाहिँ ठु श्वेत स्तूपा तयार जुगु ख अर्निको यो चाहिँ छकु छ धामाली भले गुलिस्न चाहिँ 16 वर्ष अथवा गुलिस्न 17 वर्ष गाडै 16-17 वर्ष उमेरे तो चाइना चाहिँ सम्राट चिनिया सम्राट कुबलाई खान चाहिँ अफिसियल कोर्टे अफिसियल निमन्त्रण आए उगु पाले चाहिँ छिठो नेपाली जुजु जे भीमदेव मल्ल ख वेकै पाले चाहिँ ठो अर्निको एउटा चाहिँ अफिसियल इन्भिटेसन वया वेकअपसँग चाहिँ 52 जना कालीगढ गुलिस्न 72 न गारै गुलिस्न 90 गाना टाइ एकिन ठुलिया संख्या गाल टाटाको तर विभिन्न इतिहासविदसँग 52 72 80 90 धाउको ठ उली टिम चाहिँ नि नेतृत्व याना नेपालमा चाहिँ नि चाइना वन अटेन्डो लासा वन विभिन्न चाइना चाहिँ विभिन्न हासे तो श्वेत पकोडा निर्माण या नाप चित्र मूर्ति जिनुवा या नाप नुगु नुगु चित्र न देखियो चाहिँ ज्याजो यागो रे चाहिँ खचानी दु अर्निको न पटक पटक मलाई कुबलाई खाँदा चाहिँ नि नेपाल ल्याउने लागि निवेदन न याउ ख म तर कुबलाई खान चाहिँ नि सकेसम्म अन्य टेउ हिसाबमा अब अन्य भुलेया हिसाबमा अन्य चाहिँ कलाकृति रचना या हिसाबमा वास्तुकला रचना या हिसाबमा अर्कै नाटेउ चाहिँ नि ज्याजो चाहिँ नि याउ चाहिँ नि खनेट त जस्तै कि अर्निको या ठन नेपाली न ठयु चाहिँ परिवार दु तैगु न खण्डु तर परिवार सुखर गाला आटको सु निर्केउल जु मखनी गर्न दु यो चाहिँ एभिडेन्स सु भेटे जु मखनी तर एसा न थन परिवार न दु जुल तर थन परिवारै त्यागी जु किसिम न अर्निको त चाहिँ अनेक कुलाई खान चाहिँ नि नेमटक चाहिँ नि कला ब्याइना बु चिनिया कला त ब्याइना बु दु न चाहिँ नि ख चाहिँ नि नेने दु छु प्रसंग उठे जुइ भले ठो अर्निको न चाहिँ नि गु टिम जना म भले ठो दक्षिण पाखे न्यावना अले दरबार येलो दरबारे मलाई जय भिड मल्ल त चाहिँ नि दर्शनीय न अन चाहिँ नि छि आठो शङ्खमूल जुया मलाई अले ठि बनेपा वना अन टिबेट चाइना पाखी वौ रह्यो चाहिँ नि छौ रिमोर दु वो कठाउँ चाहिँ नि येले चोम जुइमार यो चाहिँ नि चिसो चाहिँ नि आधार चाहिँ नि काफु ठुगु मूर्ति लागु केना चौ ख अर्निको रैम छम नेतृत्वदायी कलाकार ख मलाई वास्तुकार ख वो टिम तरौं टिम चाहिँ नि नेतृत्व यही जुया वो तरौं टिम त निर्देशन ब्याजन मलाई टाइम टाइमले वे निर्देशन ब्याजौँ कठाउँ हे ठो अर्निको चाहिँ परिकल्पना हैन ला जौ ला चाहिँ नि केना चाहिँ नि अठिना जुल ले खौल हाटे चाहिँ नि जावा जना चौ जुल अले मल्लकालिउ चाहिँ नि भेषभूषा चाहिँ नि केन्यु हिसाब ठुटा चाहिँ तपाल ठौकने तपाल मक्की नापये तपाल अले टपुली न चाहिँ नि छि ठासु टपुली घाट है नापा मल्लकाले ल ठो छिउ नेपाल देर हो ल चिकुए ठाक ठौकने ग्लोबल वार्मिङ हैन चाहिँ ताने आउ कठाउँ ज्या उली चिकु मटाउ जुल नापल हिउँ परे जिउ
न ढाइउ न्यानाटया मलाई अठेजु नाप अठेजु कठाउँ चाहिँ नि टपुली चाहिँ नि ठो ठ्यासु तपुर घा चाहिँ नि धाएर है अहिले ठुकै लागि चाहिँ नि विभिन्न मल्लकालीन मूर्ति तर्नु चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान हेर्न उसले चाहिँ भेषभूषा गठे जुइल्याएर घा चाहिँ नि तिमीसँग ठुकै अध्ययन अनुसन्धान यासेन्डु ठो ठ्यासु तपुली पुइको चाहिँ नि ख अहिले अठेन्डु छि जामा टाइपको चाहिँ नि मलाई टपाल अहिले लकान चाहिँ नि उब्लेइए टाइपको लका चाहिँ नि चिसँग अध्ययन अनुसन्धान लुइका ठुकै चाहिँ नि वेशभूषा चाहिँ नि प्रस्तुति हानुडु ठो धलट्यो ढाले आगु ख लास्ट धलट्यो ढाले या टन दक्षिण मध्ये नपा कि त सी मलाई कि त चाहिँ नि चाखे चाहिँ नि चिसँग चाहिँ नि गुए मागा बुन्न चाहिँ नि नरम सामग्री ख वो नरम सामग्री चाहिँ नि वो गुयो चाहिँ नि जायामा फुसा चाहिँ नि सिलिए डाइरेक्ट या सानो जिउ मकुरा छ चाया खैन डेका ठो या जिउ आ ठो डेका छु चाहिँ नि चाखे चाहिँ नि चिसँग डेका ख ठो चाहिँ नि छौ गठचा ख यसले चाहिँ नि गठचार गारे ठो हाकु चाहिद अहिले अठेन्डु खोपे ठिमी चाहिँ नि ड्योचार घान ढाटा हो चलन्डु ठुकेट कुमाचार घान ढाइका कुमाटेसँग चाहिँ नि भाँडाकुँडा देखियो लागि प्रयोग युज्या कुमाचार घान ढाइयो ख ठे कुमाचा अथवा गठिचा ड्योचालिए चिसँग ठो अर्निको मूर्ति गोया चुनु ख लिपा ढलट्यो ढाल्याउ लागि ठुके ठासा डेका सिली हानच जयामा नि सिली जया रुगा अहिले हान उके ठासा डेका स्या डेका हो ढाल्याउ लागि स्या डेका उयो चाहिँ नि चिसँग उया सी उडेन ढलोट नाका ढलोट चाहिँ नि लुना फिटर चाहिँ नि च्या गठिदिएको ख वे आकार प्रकार साइज चाहिँ नि छि तलौटे चाहिँ नि प्या भइगा लेठो अर्नीको यो छाटा देखियो छोले ठो छि वरिष्ठ मूर्तिकार राजेश अवालेजु सल्लाहकार डुगु खसा जी चाहिँ नि कला निर्देशकको रूपमा जाइना जुनु अठेन्डु छि प्रमुख मूर्तिकार राजु साक्य जुल अठेन्डु नवराज साक्य विकास साक्य नाप काठमाडौँ विश्वविद्यालय कलर तथा डिजाइन विभागीय विद्यार्थी ठुके चाहिँ नि सहायक रूपे चाहिँ नि संलग्न जुया चौँहरू ठुगु ललितपुर महानगरपालिका ठो 3 दिने हस्तकला तथा पर्यटन प्रवर्धन मेला सम्पन्न याको लागि ग्वालना दिल मलाई ठुके चाहिँ नि जिबी थ्यापी कलाकार पिन्दन मलाई ठो हस्तकला मेला अन्तर्गत छौ युनिटी रूपमा प्रस्फुटन याको लागि छियो चाहिँ नि प्रतिभा प्रस्फुटन याको लागि मौका बिहा दिल मलाई 6वटा कार्यालय न जिम्दा चाहिँ नि भरोसायना जिम्दा चाहिँ नि ठुली जिम्मेवारी बिहा दिल मलाई ठुके चाहिँ नि जिबी एकदम लेता ठुके अझ जिमु चाहिँ नि क्षमता ठो येलो दे जको मक्की मलाई आठो नेपाल भरिए मिडिया पाखिन प्रचार जुगुली जिबी एकदमै लेता मलाई अर्नीको घण्टेका चौँडुगा यही येलो खोपन चाहिँ सोया चौँडु दक्षिण चाहिँ नि प्रोत्साहित याना वेना चौँडु ठुकिना चाहिँ जिबी एकदम भाग्यमानी टाका अति लेटाका छ न ठुल्दा चाहिँ जिगु ख चाहिँ थने किनेन सुभाग जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगु तो च्यानल नवीन साके पोडकास्ट युट्युबे वना सब्स्क्राइब यान दिस सुभा